Ki kertong yikon election MLA na Riboy District ki balapan krep ha nak banta kate ki jingjit ekonomi kemat pajba saying darbar thawan ka jela henne ka singiru kilanang ye beteng banwan thap kerteng ngilade hakmat ki returning officer jong Riboy District ki bakentup ya sangut ki kertong gaseng NPP kertong gaseng HSPDP kertong gaseng PDF banu kertong jong gaseng Kongres. Hagane kesengi kita kertong kilawan bantep kerteng ngilade nak benta banikun ya ke election MLA arajar arpulai kilawan poi had DC office Riboy District harangkat ginong kersian jongki harangkat ru ki bayi ngasem bat ke beij beton jongki harangkat ru bat ke jingira ya kilama parti jong ke parti jongki ki kertong keseng NPP ki kentup yoba sostena sotun na jirang uba Jason sokumi maulong na omsning ikong Magdalene sokumi maulong na nongpo uba Syampang lengdo na mahoti baruba daman bait lamare na omroy nang tau kertong jong seng HSPDP uba Primson Makdo nom sning constituency u kertong keseng PDF uba Donlang Soklet nom sning constituency bat u kertong keseng Kongres uba Adrian C Melim na jirang constituency. Biang Khot. Mau ti. Ya, semua. Jangan Kongres. Pajba ulasannya hanga arjar khatra gilaya persang menteri kamphan namda kanika konsumsi daga dongga thaji gilayo kampentek kambria namar kumbanga haki por mangayat haki khabreu ki khanyo shamat thabur khatra ngai ba konsumsi ka longkumo patba bina sakhi kala compare patla don kata ka jingkela haki benta ki ba pher dengan iba haka jingtre jonga hakiniki sedam ki blaya ngatre inde tang ba jason ga thai bro away ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo mantre kuma tang lais na me aslam kinti tang trai bro phat ni dan ni ngada from ko be de haka ni ka lais na ngatre ka laya persang male khamtam ki ta linti ki sinken surap ki ba de ki po snam mo ba ba ki lang not te ka le dang haka ni ka sarkar bai lam khamat ka NPP ni salaben perulong kita ki kam development ki paper bar nganget ru ba kata ka jing tre donga kini laislam kam kut tang hakini mentau tang mentang kenti ba ngayat serum seneng ngayat ki slong ka kendu ki rong ba ki paper kinang don kata ka jing sanya demar ngilap ni da ka kam ka kam jam ka jong kata tinggal ngai ba nang beteng demar kinang bon ki kam na pi kumba ki keren ki nong mi kwat mena ki candidate ki ong ba ka jing duna ka babon haman ki slong maka dia konsumsi bla syai isra hadu kata-kata naduk keluar ke pemensua dengan nget bagi pajba kita ngai kata kejurusan beranget kamlu kita senran akan nikah kenti pemerintah baik ke jitu jongki bakadang sa ngin yo ban pendap ngin yo ban bat la yo bandrung hamal la kishnong hamal la kidong ni shai kata ka jingran din jing sa din bat kumta ngala shim ya gasin jam bermi syakmat ban mat ikajing ban ya ru ya kata ka lenti ya ka bakinong shong bro shikata kinayat bat ka don shisha kata ka jing scam ka bakrao ka kenti ka pemerintah habang ayo shisha baki reu rangba nadu kilong pa kikun samla kidon ka jing shanya ka scam kamtam habang imi kemat na kanika party ka bangi baro ngitip ka national party mo apo kanika party le singi don kita kikun hun nong yalam kireu rangba nadu kiriu perkhat nadu mahe lapang beran kebenta ke bakraw ya ke bahadu kini isingi iju prat lenti iju yalam
bat ju ai buit ai bor ram ta jom ni tingi don ru hang ni ke ju ka puan ke jing kersan ka barat ba na yeng na sem na du email na du ipa na du kika ilok ba jason ru kum ipara ba kinong kersan ki ba kham tam hadu ka klipmat ka bamenta ke jing ai men sim ke jongki hadu menta ka singi ru ka pelong yang mangan long kata ke brio ke bayai ne ha ka nong rem ke brio ke baskem hadu ka kut jong sir ini kita gi mat don kong san ko ba pi ke ba don kam ai ko no ko ba pi kum ga pi ba la rai ban mat hak jing ya inti ke jonga kini ki kendiat benai ba snap ki paradem bang ayo pat bandung haman ki shnong haman ki dong ba ki kentot ki ba pher ha bang apet shisha men shwa yela di ngapat smu thu ha ba ki brio ki thu yang ashpang ga jinglong ga jingman jo constituency de otat anda bang la shimi kani ka sinjam ngayo i shisha ya kata ka jingran dien ka jing sa dien ngila ban ong ba kanong po constituency ka long shisha kum kata ka bathli ba ka basuda la dengi pet ki lenti ki singkin ngidang duna shisha dengi pai sharum shaneng te don kishnong ki ba ni hab banyat kijat ka bangi pet le si ko umbam ko umdi ru ngidang don ka jing duna nga tharai ka wei na kamat ka ba nga jukran na karensan shwi karensan ka long ba ni juong ba ka surok ka ding butlum jong ka ri ba jong ka jaj ben riu jong ka yo ka kot ba jong ka pha ka miat jong kinong shong shnong nga don ru ka jing ang nod na ka benta kinong rem banyo pat kata kayo ka hat ka babyang marngi shisha bikinong rep hagin kisni ki bamenta niyo i kam don kata kala lenti nam ta jongki ladangi pai pat shikanong po bangi pen ya ka jing dap ka jing shli jong kamat jongki nala mo naka porsche ka po ngi shikut ta kam video bar haki mobile phone ki jongi tandingim shim yi kanya kata kala ba kumno banyo ya kata mo ktin ring ways and means ki solution kababha na kabenta kinong shongshnong ni kermen ba lingba da kipat ba ki ai kata ka jingkershan da ka sur jong kipat ba ki don shisha ta ka mensim ben penjob yang kum kata ka MLA ka jong ki nang ni nam nong po constituency ni ang nu da shisha ban ya rapat ya ka bebun kiliang banya trailang ru ki dor bar hima ki dor bar shno banya trailang ru ki senglong kemi bat ki balang ki ba pher bat ki youth club bagi sports club jengki khon samla ban ai ru kati ka mon kati ka diang akan ka kenti ka bamenta na ka benta ka lawai ka pernai na ka benta ka lawai ben yo itong so ka jingjop ka jingkel ke jingjop ka junga ha election ka belada ngijop tang ka margin ka batang arspa arpo but hakini ka jingya nanti ka jungi hakini ki sansnem ngade MLA ubasa ha im ha ka constituency te ngiyo ban visit sikšnong ki thau ki bun ba kisnong ki bangi layo ki aspa tam tel kisnong yo bani kendo bi pajba ngiyo bani slop ngiyo ban tip ek jing ki pajba te hak vede bagane election ba menta bangan ong ban batai ki ek bangin la ban yo hakene ka pon na jinga i hak dik start ka jing pajba namar ba ki pajba ki tip ki kam jong MLA ki kam jong bertong jong National People's Party agapor bulanglong kum MLA kini ki sansnem ki bolai tengi ak dik start ka jongki bamki kan ai ki kesan bapura na ta jonga kini election ki bersalong ka apinyo trek jong snem ki gimat ba kongsan ka ba fitrwas ki ba jong ka jirang hakane ka election ka ba mata bikin penjob yang ipi kum MLA pi ka jirang konsensi ki balahe ka balaya lalu ke development ke babun ke balayo ha ke dikatam sampai trekam ke bangang apat ne tang pun pak kita mengi kita non kam tam everyday busuro kam tam everyday bekot ke lah boleh ke putih lagi lo hakik itu kena dibentah ke kam sports ke rap ke yang kita ketika kam ke bahmat tam ke bangi haban pai dekai ke ban fokus hi nak le jonga matang aga bidai bati samla tam ada laju kam jam idon kam ki skill development programs banyo ban kentiu ki kon samla baginyo ban lek ki training ki ba per nam ta ki la ban thau ki la ki dala de banyo hagi kam ki jam bananta hag bidai ba rap yang ketik badon kam dari Boy district hi borokoi dei tangga konsensi ke jungi de kerpang hak konsensi ke jungi ke bangi ba kinong rap ki pupun ba idon kam ba kentiu ki rap yang nang baginyo ban rap ki kinong rap bagin la ban kiu aborok ki benta tam kada berian hoi kini ki MLA jungi mo agak ada kan lain yo Dr. Bom mentah ada praru ngila dep yai Jason Mulong mo ki kamle na benta ka konstitusi jungi hoi kila tri le sa ibor bakila henreng ka jingdon kam jong konstitusi jungi ka don kam khambun te ngakermen ba ka jing kersan jungi pajba jungi nginsa la bentrai khamba shushu om kum kini ke MLA ki bradep mo kila syukular bat ki kampen le ya ka kular syua election ki kular henre onda kila dep election kila ja
shua election mentah gila sedang mi biang sedang bantuan thiet ye ki long jengi kam sing konstitusi jengi kam de shu konstitusi ka ba ki briu ki bi ye kata jing sha thiet gila sungthu mentah bangila don kam heda u tradisional but tradisional but bala menteri ya kam ban kerana po assembly mon shu shongkai po assembly mo shu shongkai video mi la kai mobile kam de ka jaka ka bangin ye le kai hang te kami iba Jason keren sisin po assembly bat kiwi ki MLA roi kam keren ya ga dau ba jong jai bungsu jengi ga jingi angnot jonga ga long hi ban kan tiu ikani ga dong thang ga jingi mar hadin ba ga jala ga jingi ga ladap san phau tu likisnan re ko be isnai ga long ba kama hoti ga jingi ga dang dai ga sadin tam kat adu kini singi idang yo e kata katang mau hati ba sadin tam bat kham tam e don ka tu ga ni ro ke bala I certificate ba kama hoti constituency ga bedai ga ban nangkong ha ga jing sabi Teramla ban kubur ya kata tambah hoi kecing sadien ke don dah abang layak dah syangkeleng sudong ketika mau di konstituensi ke jungi i isyai kecing sadien hakiliang bero bat kecing sim jongai kenik senjam ban yele kenik election kelong hina banta ban ai kecing sikri ke bohok kecing sikri ba sorit kecing sikri ke bajen surmen sim nak banta ki pai ba nang senong jang ke mau di konstituensi ke jungi ban banta kari ba kecai ban riu hi bero koi di tempat hok beria hak dengan sansnem kementerian kabalalek hajington jong gini ki perlok gini ki minister mo iba bentidor lengdo bolong u sport minister haju perlong agriculture minister ni bagani ke parti PDF ka persang banlek bon ki jingkala na menta ki jongi unong song snong jong kan ka jela ba i jongi om di tang kata ndi tani ke parti PDF ka wei ka thong ka benengkong kade hak tu ke por kaba nang dia kapor ba long chief minister Dr. Mukul ba pendu ya ke pendu bor ya di rang ba snong hande lang ba kani ke parti PDF kaba yang rang ba bat lang ba jing rang ba jong ke parti PDF kani dalam pelong ba ki babuan ki pai ba ki i ba kani parti kadon ke jingkerman nam ta jong pai ba bat kumjuru batai pindiat kendo syapang jong ke agriculture dia kipor ki bala de agriculture kampadon kini ke agriculture policy no hadin ke jengwan jong bak bentidor minister jong ke agriculture lasna ya ke agriculture policy jong ka state jongi bat kumjuru habu idon ru ka sport department ilasna ya ke sports policy hagi sanpo snem ke maswa ka sarkar ki lek ki wan ki pala basna ya ke sport policy hende onda bak bentidor wan kum minister berdaya ke parti PDF golong working president jong ke parti ilale ya taka takam ke barat ba lasna ya ke sport policy nam taki kun samla jongi bedon ke sap ke phong bedon ke talent dia taka dau ilale ke dia ke bedon kam bat ya kan ke sport policy la trekam la pun urlong ha ke jelak jongi lengba kan ke parti PDF di pinken ya kata nyemla benong nomor bahag hak ini ke demokrasi bang mo don ke barung don ke memi mo teh hande ngai bagi bro ke be ya kini ke parti haduk mentah kidon kidang scam haduk mentah Aga jingdap jenga ban file ke nomination la so scam miladi kum tahu candidate ban yakun ke Congress Party apa ke jirang constituency dengaru habang la de file mentah ke kam ke jonga ke bosak ke dei monitor baik bangin pois ke thong aga jingya lenti ke jonga hakini ki arsenam ki bamenta belayat ke election nadap ke jing so scam ba ke jing so command ru para ke joko poru nganget scam hi ba ke jirang ke Kongres Kanwan Pai Sasisi. Nekran spang ki agenda jonga komu candidate lasai habang apoi syaka thong ke bangan le. Ka jingthumu ke jonga ning konge ka de menta ki perlok samla. Komu PE ngaru ngade u youth president jong ka Kongres se. Denga komu youth ru ngahap hi bantre menta ki perlok samla ban play ki lat klenti ki baper menta jong ki. Tengi sutho ba hapo ka jirang ru ki bon ki industries hag jo ko poru ki bon ki nong rap. Termenta jong ki ru ngi hab bane persyang hi bane perkhat. Kono bon kentiu kata karukam ke jongki khanang banyo kamai kaji ki lokal ki bai baisa hatu he dah kawai karukam ru ngaperkhat pamenta PE ka jinglong jong kane ka border hapo jirang bahado menta kamdon ka songsuk songsngan tagara ha kata ka bentaru akwa ban kren ban penklanya ka border jong kane ka jirang konstituensi khanang baki weiru kin shemya ka kum ka nuksa ban penklanya ka border hakamai ga halia baro ka wehi ka message ka bang akwa ban aish ki pajba ko ki parlok ki bait jong ka jirang konsumsi ka jonga hagani ka por ka bomenta ngi i kamno ki jing e ilamat hagani ka sansem ka bomenta
Pada keju ke poru habang Hashem ngelai kendo ya pi barok. Habang layat haga konsumsi keleng-keleng. Haga jeng yat lenti sengking pat biang ke ombam umdi pat biang ke sumar ke sukher ke pule ke putih ke lat nadong syadong. Ni kidang bon ki jing duna. Ni ka jirang konsumsi sya kadang sakdin. Henry agne ka por ka pemerintah ko ki pajba. Don ringkat bat nga hal keju ka por ya teli bat nga. Bang ya trei naman ta ka jirang. Ban kentew ya ka. Nomor nga nget scam. Baka ni ka jirang konsumsi ke jongi. Ngipet kadai ke bordar baka ke Assam, ke Guwahati, kiwi jaka ki belak kiub ha. Ta boleh ke jirang ke jongi rukan sadin hi. Akerpat nambaro ki bahapo ke jirang konsumsi ba sobha. Aga ni ka por pinya vote ya ke kongres. Nomor nga nget scam ka jingkala kan wan hi tang lingba ke kongres parti hi.